Being o le tua bes pesenga whale nganga e peona wha fonga ma mai lo tātou tunu ui le nei fwoi vaenga o le tae ao e taurunga ma whai ua tuai le sauni ngā lotu na saunia ma tā pena e lana au auna le sunga i le whawhingainga o le Kalesia le Samoa Worship Center mai i Vaitare Falls sunga pasta Fialua Vailili Tito. E a whaavitai lana au auna tai ma le upufola le tua a maise o le tātou sauni ngā lotu na tā pena ina i le nei tae ao talo si ai faiva ma tiute ma lo tātou wholaunga i rei aso. Ia mai se foi o le upu fola le tua na whafongaina a vea lea ma tāpa sā, ma tama, ma taiala i le sāwalinga ma le wholaunga o le nei foi aso lulu. Le o ngā tatonunga le mua whi au ma ngā luenga ma le sāwalinga Samoa i le nei foi va yaso la tauia. Ai whaatalo whatuai le paia maununga o lo tātou tunu i le nei tae au. Le ala whai mai i whangunga le lei o le nei tae au fōma le nei tae au manuia. O le tae au le nei o le aso lulu, o le aso lua se fulu ma le ono le nei o le masino au kuso lua afe lua se fulu ma le ono. Wa mamori mai lau tauso i fua ma le mātou wola, tātou whelo i ai lunga pe au mangaru ngalo le ea e ala i tātou whaasalaunga. O le tautua whai pēr le nei ala u le tio le 685 radio ma le Porkalame o le 685 Morning Show e peo na tusa o atu tātou whaasalaunga mai le poto o tua whaasalaunga i sa le uwhi le taulanga o pia nei. Whaatalofa toi le paia mawanunga o Samoa le nei tae au e le ngata o teitai o le atunoo, teitai o e Kalesia i nuu mawhio anga teitasi mwhatawhai taulanga e fia. Ia mai se fōre tāpua i ngā mau ta mahama tina mātua o le loa ma le lava loa lo tātou o tunuu i Samoa nei. Pa pe foi lo tātou o tunuu o lo mai moa ma wha funga mai e tawhai fia o le langi. I la tau lo mau mai tātou wha salonga i tātou motutua oi a Amerika Samoa o Fiti o Tonga manisi o motutua oi o le Pasifika. Ai are tāpua inga na i tātou tangata o lo mai moa ma wha funga mai le tele o vaenga o New Zealand, o Australia, Hawaii, o Kanata, Amerika, o le atu Europa, o le atu Asia, o le atu Amerika, e awa pia foi le atu Afrika, ma so o se vaenga o le lalangi, o ma whai o na maua mai ai, le malo si anga o ataro whaasalaunga. Whaataro watu programe o le 685 Morning Show e peo na tusa o atu, mai i Samoa i a pia nei, e le nei tae ao le asoluru. Ta lofa lava, e le suafa manu ma lolo tātou o rifa ola o Yesu Keriso. Wha ma lolo folau manuia e lo tātou o tano. Ma lole on sai, ma lole lava papale. Ia, i fi tā fo i mawhainga tā o le nei soifuanga ma le nei o langa. Wa o le mea moni lava. O le o langa ma le soifuanga o lo tātou iai. E tātou te whaafsa ngai lava. Ma whaafi tā uli, ma fi tā ma whainga tā i le tele o taimi. Ai mai te tono ia whaafi tā uli o fi tā ma whainga tā. O lo loto lo toi ai. Le anga le lei ma le anga lofa o lo tātou ma taisili le langi. O whea lava se vaenga o Samoa nei o lo e maua mai tātou whaasalaunga, ma so o se vaenga fo i le laulangi. O folo fatu, ma whaatalo fatu, ia ma whaamanuia atu le tātou Porkalame o le 685 Morning Show i le nei tai au fo. Whaamanuia le tua, e le ngata o whea au ma ngā ruenga, ia e mai se foi, ia o nai whanaua onga ia o onga, le asa ngai ai le nei aso la tauia. O lo wha wau pia lava le mana onga ma le te talo leo a Samoa i le atua. Tātou no nofo foi, ma tātou talo i le langi, ma tālo sia. Anga le leile tātou wholaunga le nei vai aso. Sina timu e palasi mai, e le ngate na mana o mia o tātou tangata. Ai ua fia inu foi le lau ele ma le pala la tauia tulou. Ia i se sua vai po se sua timu. Le tātou mōni mawina le telo vaenga lo tātou utunou, le tūlanga o le pefu, ia ma le tūlanga ia ua paa a le vau, ena le vau, tua mana o mia lava, ia se sua timu po se sua vai, e wha su wai le nei foi vai aso la tau ia, pe o le tātou mana onga le nā, ia mai manatu foi, o le aso le nei, o le aso le anapongi le malo, tātou talo sia i foi le anapongi le malo, ia le tātou wholonga le nei vai aso, mea malo whangia le tua le mana onga lo tātou atunu, ina ia maua se sua timu, le nei foi vai aso la tau ia. O le au whaitawina le lipoti o le tātou talo le tau lewa o tau li maina, le tāo nei e pēra wha mawina le ofisa le vai tau le ben sule mo le noo.
O au sa vili e whiololo whaasolo ina malosi o le tua o loa lo ofitia ai pea Samoa mai au mai au manai timu e a awhiai le atunu o e neso taimi. Tano talo le tau mo polu le so e a wo e neso taimi manai timu po o wha pea sa vili e whaatau tau e neso taimi e le o yeini whautuanga po lapta inga mo Samoa i le so. O le tano talo le tau mo sa wa i le so e a wo e neso taimi manai timu po o wha pea sa vili e whaatau tau e nesio taimi. Li poti nā o le tātou talo le tau e fua i ai fuanga ma tā penanga o le tātou atuna o e le nei aso la tau ia. O leua, so ni mai le ward por kalame mai au kilani ni usila ya tau vio tofa. O le talo le tau fai mai le so ya au kilani e la ma uoa mai langi le reia e faisi malu lu mai o savili. O le vainga e leisi lusu a e leisi fasi furu valu i tū la e to ulu va solo i timu e le aini winga lolo wa o le tau o lo li potia mai e le ofisa o le vaa i tau i au kilane ni sila. So ani ane le tātou atunu ina ia share le tātou live nei le tai au, wha mole, share le tātou live, e a ma follow i le tātou Facebook page, ma like le tātou proklame, wha pia fo i le tātou Facebook page, wha mole, subscribe i lungo a tātou YouTube channel, e pia na iei le 685 Radio, o le 685 Production, e a ma le siapo lau tele, awane e misia, ia nei vaenga tā ua ia mana mia ia le fesoa soani ia ale malu o lo tātou o tunu o i leita au e maise ia o le tūlanga e peona ia tātou a porkalame i lea tae au ma lea fo i tae au la tau ia. O le whatalofa masani al porkalame whatalofa ti a lata tuli masi le malu whangalele a Iosefa tuala tamalelangi talofa whangalele malofo ia te pora tu tanga le vao. Ia, whaatalo vātu le usunga le te akono, whale atawhata ma le whale tua ma le ka le sia ka aturiko i nai si usenga. Stu talo, ia, good morning. Ma ngele sani whata, talo whalawa, ma lor wha ma losi nei tae au. Ana Muritalo, Manuia Ufaiva, Rieta, Scannon Nelson, talo whalawa. Sheila Ropati, good morning Sheila. Talo vātu ia ta tupu ti lula. Alo vātu Manuia nei tae au, va pia fo iso wina tu i li i tu i langi Quinaway. Lotu manu lotu male aingo lo mafuta mai mangele au kilani New Zealand fa talo fatu nei tae au. Pea foi pati Augustino. Ia, talofa lava, pei ale fono, talofa lava nei tae au fa taino mafuta mai. Ele taro pokalame, ele nei foi tae au fou la to ia. Ia, fa talofa foi mfa malolo tato watunu wala usu mai le nei tae au fou. Pea au mga luenga o lava singa foi o le nei aso. Ia, mai se fo o a onga nei whanau. Fa malo fai o le faiva. Malo le on sai, ia malo le usu, ia ka ko le usu ia wale aita miti. Ia ka ko ngofo ma ka ko mo le fale. Ia wale lo po fere me a o so leita miti ma fia ai. Ai te tau ana tato usu. Wala avolo tato au ngata tāma tato vai ma le lava e te tau lava na tato usu. Wa tato le usu wale aita miti. Wala se cash power, ia ua. Tele mau me fai, le ni me fale lotu. Le fai me fale nu. O le tātou a wala a wina o tātou o tangata whai ngarueng e te tau ana tātou usu tātou te ngaru rue. Tarawatu ia poun ti mai awa le mafuta mai nai vai moso. Wa tarawatu poun manu ia tele nei tae au. Wa wataini mafuta mai le fo i tae au fau la tau ia. Anga le leile tua i le folonga. Ea ma le sāwa linga le tātou o tino. E le nei aso ia i le tūlanga o wha moenga o tiute mo whaiva. E le se o watua lea foi. Pasa silanga le na au mai le mtanga luenga o leo ana nafi, le fiafi. Ia. O le whale ngaina mo meo a seta le malo. Salo le tasi lea mata upo i tele ntaru tala noa ma wha soa i le tele o tae au le taru por kalame. O le whale ngaina o a seta le malo. O leo te mai tau ati le ata le na au mai le mtanga luenga o leo. O ata nei a tātou whare o fo i lea fōule i le waenga fo i le malai fatu. O le home and away, le ka ue ko kere o aku ewa mwhasa vili e paolo i nā. O te vai atu i ata ia, sole. Ma tua o ata ia, o lai e ma meo no foa fo o i e lau papa. A o lau papa la e fau e no foa ia, o le makua malo losia. Anang taha. Awa vai atu ia tai ana tu wane a mose te min tu ane lunga tane tiali o famulmole. Te vai atu ia tane tu ane lunga mutanga ruenga o leo sole. Makua i malepe are singo foa.
Wa i ngau wale singo fo. Ke leo i loa po le anma fuanga wa ngau ai. Alo kau va pe sori masalo ai o King Kong renga ngofo ngofo le pea. Ia po nisi fo i mafa sa fa alue i rungo ngofo ia pele ai. Ole whamtalanga lava ia e aona sira fia. O se soli tu la fono. Lo whaalenga ina o mea tō tino re malo. Government properties. O se soli tu la fono. E ma whai una mō li ai oe. Ma loka ai oe. Pe afo ina tāru tana noa ma wha soe le si aso. E iei tanga tauno tātou atunu. E pe e feita pe ale leita le ni mea. O lau nā mau. Leanga ele foune mea leo le wha leanga o mea le malo. Mea ko kingo le malo. Ke leo kausanga e. Tau ma whai le malo e. Wha tutu wha ilo ilo. E o oi mo meo mō li fo i a fo i. I a wala. E ke aru aku. Wa pi o ilalo le mō li wa kongi. Ia e ke aru aku. Wa pi o ilalo le wha ilo ilo. A vai o le tana whata i o pia. I no foanga whai tele ia i whale o ia. Ele 11 na whai. Se sila mai le ata le ai. Na wane lunga ni mtanga luenga leo leo. Se vai e. Wa male pe asole. E kasi ara wa ai i fōringa waka ia. E mauti noa lavo se teimi o le pō. E mana tua. Na whai fo ia le malo whale o ia. Se i mapu i le tunu. Nofo ai. Tau sami e lau mea tau sami le. Tae ao po le awa uri. Maa nei e te whasavili o le pō. Te ratu e lua tala noa. Sa vali awhi ane le whale o. Pe timu. E ao ngā fo le whale o le pe ao na timu. E vai se kako ngā kase runga kai e whamormole a tiario. Te vai e matua i malepe aso le o whao. Ke ofo le. Le winga o lako matalanga au te ofo le. O te ofo le malo limo le tangatana. Whaalanga ina ia nei mea tō tino. Ai, o ni mea tō tino. O le matua malo la. Ale mea nau te. O te ofo ai. O le mawhaina. Tama kua ka ea i a raupau. Ai, ele i a koa se. Ke noani a koa se ongo masi. Awa o me i uni i ulai au kusu. So, o le whako a whama singo. O le aka lea. O le whale o le i le malai whatu. E si sina mai e. Paronga wingaro koi ngā mea fo le penga o aku wha alue ai. Po le arko ai ngā whainga se whanga le siaka. Pa ua fo asole. To e wha manatu mai ele mtanga luenga o leo. O se soli tula fono. Lou wha le ngaina o mea tō tino le malo. E leo se malo kenia wha mole le malo sa moa. E alanga o ka inga i ngai mea. Le anga fo o le kipira ka la fonga. Vai e so uma. Aso uma. Ka ke alu e wha akau e kipira ka tax. E kipira ka la fonga. O le mea ngai pika ke re fia ai. Awa a va pia nei e whale anga me tō tino le malo. O le tupe la ai e mai to e whale rei ai. O le tupe a mātou nei e to tongi la fonga. Ole ka fefe e risole. O le tatalo le porokalame. Whamo le mole le tātou o tino. Tātou tau sia le lei mea tō tino le malo. Whamo le mole. O le malo sa moa. E leo se malo Morocco po Kenya. Le malo sa moa whaamole mole. Tau tua nāne. A e maua ne fo se tangata o whaaleanga mea tō tino le malo. Ke runga pu e se aka. Pu e se aka e ave. Ave lo fisa o leo. O ila. E to ai ngā whainga nei. E te tauna si te sile e mtanga renga o leo. O a lewa iei tātou mo meo. Tātou camera fo i e tana whatai o pia.
O ka kau foi langa i ma se vaenga o i de vaenga i ono whanga whai tele ia. E whatu tū o tātou camera. Ia camera o mara taulanga. O a pau nāra vaenga e tau sosoani foi le sa ili eila tau nei e a mio pa ava penei. O le whatu tū mo tātou camera ia e whaaso o le taulanga ia pia. E maua le leia ia. Wa e pasi atu nei le pō i nā i whare o ia. E tū o ia male mōri whafo peia e solar light. E mana malama. Ai a ma nei ala, a whatu tū o i mani cameras. Ia maua i tangata nei. E whaia me nei, mō lia le tū la whono. Ai oe toi totongi mea al malo. Oe toi totongi ia mea al malo le ua whaaleanga ina. Tala watu ia Mika Iona, tuala tai leota, manu iau whaivar neita au, tuala lene ngā uta, good morning. Tala watu ia usa e wharaima manua, manu iau whaivar neita au. Tio Marietta Perenato, mai Taranaki, Hawera, New Zealand. Moango tatia, Taravou, Talofa lava, au kusof pureai, Talofa, Faritoi, manuia neita au. Whaatain mafuta mai, e soa soa ni ane pa angal por kalame na ia share tato live ili neita au, whaamole mole lava. Share ane le tato live, ia ma follow ili tato Facebook page, ia ale tato leitio, whaamole mole. O soa soa ni na, ia ili neita au e peo na tatalo tuai ma mano le tato o tuno. Ia, o leo to e se fulu minute o na tale o le fitu, e ilfa moe moe o le tau le fitu le tau nei, o na tato se e atu lea ile whamoponga o tātou talafou mai a Nathan e Sarah. Sila fia i fo ele atu nuu ia mea o lo te tupu i lau whanua o Samoa nei fo i wahi tau la tau ia. O na nafi lena o vai atu ai wa sau i le Samoa Observer. Whamawaenga ia asitasi o tina ua over the fast full tau sanga o tau tua i le malo. Tina le ia pesitano mea. Io e. Ia. O peseta tele official malo mo tanga luenga malo no fainga luenga ai o peseta la o lea sa fa ulu ai le official fo le vai fafo foreign affairs le tele o le ta u mo le nga o le official o le malo le official ya o ia le nga fa manga luenga le malo fo le tala no ana ia tunu mau a mana o ia le pa mi mo le kapeneta i se fainga fo le tala noa ai sa moa nga i a Saina, Japani, Amerika, New Zealand, Australia. O le officiale e ngafa tau ni maina vaenga, malawa ia. E o ni malanga i le pāre mia ma le kapeneta po o minsta o le kapeneta e tunu mamau. E ui malawa i le officiale nei o le Foreign Affairs. A ona nafi la, lena mawai le whaamtalanga, ia ua whaamawai le fionga ia pesta no mea. Ma o le ifa moe o le aso sfuruano o le masina o se tema e mai a ila na tautua. O te leo mai loa po le are mafuanga ua wha mawa e peseta. A o peseta e whato a mai ala na kore karate. I le aso, i le tausanga e lua whelusu valu. Usa ko e lua kausanga. Mai ala na kore karate. A o leo wha mawa e. So I'm not really sure what reason behind langa wha mawaenga. Ai o programa o sia po lau tele i le fia nā nei. O le maa nei ai o le a tātou tana noa ma whaaso ai inisio ma tā upu tā ua. E le tūlanga e pēna iai ia tangata whai ngāru e ngāle mālo. La e mai mo i ai tā le whae le fia nā nei. Awane e misia tātou programa le nā o le sia po lau tele. Tāna watu ia take ala. E au a pē vai tuputala singi fili. Ea nia en afalesa malo afa fa taima futa mai ea manuia nei tai ao va pe fo isi meliti sa vusa ea fa taima futa mai tuala tai leota tar malo longa ea All Blacks sa furfitu Lions lusutas fa malo si mai blackie yo e awol fa vai yo e talavati a Tessi Leipen malo Tessi ea manuia tele u faiva o nei tai ao fa tai tele ma futa mai nei tai ao vai aso fauna vai aso le Messina Festival. Messina Festival ele ngata e iai event por kalame ua whaatatia le maloma le pulenga o tangata tā whao mai mua mai whafo. O le telefo pisi nisi ma company ua whaatatia ma ua whaalawi loa lātou specials. Ea po o lātou whaalawi loa o lea o loa ua pau ea ona ole whaamanatu ai le Messina Festival. Ea awana nei MCA.
vai so fou e a o te lo fo i o le a matua tele fa fianga o le a fai lu ma mauto le ma lo mana tua o nisi o prokalame o le a Mersina Festival ki kiti Samoa tu ngā fautasi para se fo i ma fa fianga fa le ngano o ta longa fa le ngano e a tau lunga i le tulanga e peona iai i a le fa moe moe o le sailinga o se tau sala po o se la le leo Samoa le Miss Samoa Badgen le faia le po le astonai ia o le vai so fou e tau lunga i a le Mersina Festival. Talavati ia Evelyn Fatoina Nansen Awa. Good morning. Manuia nei tae au. Fetu wau es mua talofa lava. Manuia nei tae au. Pa talofo ia la fo i soli malo ma le ainga lo mafuta mai nā i vai vase. E le fo i tae au fou. Se toi fa manatu i lo tātou watu no uwa enga ia fa mole lava. Ona sa uwa ai e nafi toi titia la vea ai le isi tangata. Alu atu le pasi. Fa mole la tau o fai malanga atu i pasi. A e alu atu le pasi. A e oso i lalo ma le pasi. Ono sai. Ono sai lo fia ko losi le isi tuala. Se i alu le pasi. Papena uma lava le a foi. Le falavelave le na la vea ile sta mai tai savai. Pa tai le li o le ola. Ai ona nafi. Oh, sorry. Nga kua le pasi. O la nga solo la lor pasis. O la lau te muli atu i tua. O la muli atu pala masalo po te lona tolu atu i tua. Nga kua le pasi. Ko losi do i luma o le pasi. Nga o la nga solo la lor pasis. Ko losi do i luma o le pasi se tasi o tina. Malana tama la ule limo lana tama e kolosi. Ale ele a kurpiki apu. Oi sole. Koi kikia. Ai o lau mate. Ana la vere piki apu. E feoti umar tinale malonaru. Sawa fo ina luato le piki apu. O le tua lalo i ave ta vale fa mole. A tu le pasi au tafo la ua tele. E te tauana ele mu. O ele te aluatu. So atu. A le tua lalo fo i la tau e whewai ma fai malanga le pasi. A tu le pasi. Ono sai le fia ko losi le si tuala. Se i te ale pasi. Kino me ia. Basics a. Simple ia. E alanga o kango e afo. E fautua atu ma vatu fa fautuanga. Langa o lea kako ke mauri mawinga e kukupu malawe vea i tangata. Usala pongi mea fo i e whaingo fie pe kaule ta ua ya tato. E whata ua le tano pakalame. Ona e ta ua lau saunga le mu. Ono sai se i alu le pasi. Ona e vaile spito. Fato a e kolosi le. Whawhetai a sta por capule an koe a ai a kaufi. Ea e se mamangua o le si whalawelawe matu i ale nā nafi. O le tua lalo nā nei tae au. Tātou wa tino whamone mole. O le si tua lalo na matara noe Malaysia uofo mai an nafi. Fai mai tolo ave se whautuanga i le tino. Whewai o whao ngā papuni fofonga maska. Ua matua pesi al fulu. O le tele o ngase mamai e watu i whare mai. Matua tua sivi. O le fulu. E lua la vaenga na whautua mai ele uofo mai le watu ele tu o lalo ma le whautuanga i le tino. A whewai whaini papuni fofonga. E o i whanau a onga whai maska tamaiti. O le melo na lua. Ia e whea luai ma ave sau whangu vai. Whaveai ma ave sau whangu vai. Whamone mole. O le tua lalo na alisi fo mai. Aisea. O le pefu. Patasi ai ma le mātūtū o le tau ai ai. E ono mau ai tātou ni vaenga whole o mātūtū o tātou tino. Dehydrating. So e mana o mia la. Na inu e tātou ia le vai. Tau mawhai lava. E tau mafa. Le vai auli. E leo le vai aisa. E leo le vai lanu. E leo le whangu soa malie. Whangu vai auli. A whapena whapuna lau vai le pōna pō wha lili le rei. Lingi le whangu vai e tamaiti o tamaiti ma ave whangu vai le aonga. Sau oe ma mai lau whangu vai. A e sau vai la ma lau whangu vai. Ia e oso i whafo le taa vale. Ma ave lau whangu vai.
Awane i tu ua i tono le taavale, ma loka i tono le taavale. Umi le aso, latu la ia wa vevela. Luaku la ia to e tau mafa. Le ai, oso i fafo le taavale, ma ave lau fangu vai. Tu le ato lau fangu vai, te whērua i lava. Ma ave lau fangu vai, e tau mafa. Ona o le tūlanga mātu tū o le tau olo i ai, nei vai tau. E pei o nei tu alalo ia. E tu atu au tafa o le tātou o te rū. So soane, toi le tātou pokalame, nei tae au, whamole mole. Ona o le tūlanga mātu tū i ai neile ele, ia ma le tātou o te rū. Ia ona o a fianga o le tau ma le ao nino. E pei ona au mai le ofisi o le vaa ai tau ia i le pensula i mule no. Wa tala vatu ia ma mele uli sese, va pea fo i mane to fae, va tai ma vuta mai, ato ni o sua, good morning. Manu ia tele nei tae au, va tai ma vuta mai, ia fai lewa to a e ma futa mai le tātou pokalame o le 685 morning show, va mole mole o omi ane le share, ia o le live le nei tae au, o omi ane lau share, ia leo te mai tau atu, ia fa to fitu tātou shares le wei nei, ia aive so zoni ane, o mi ane tātou shares nei tae au wha mole mole. Wa tarawati a ata missionare mai Amerika Samoa. Sa ko koe whaalongo le ingoa lea sa maa sangi Amerika Samoa ya soia. Kia rui whia, kia rui kukuila. Le whakarofa mai ata, malo ata. Wa ole ingoa lea sa wha ingoa Amerika Samoa ya soia. A whaarau ka maari, le kukuila. Usa wale tutuila mai kukuila. E le whal o loanga sa inga inu uli e ka o sa ku mai rungan maki e koi kia whafsa nga i ma le laufou. Wha ingoa le tutuila store. O le peia o le whal o loa se kōrea. Wha ingoa la o le tutuila store. Tāla wātu nei tai ao ia tui ala mū. Manuia nei tai ao anga pou whama lai ulu. Whaftai tele ma whata mai o leo tātou no le fitu. Si mai ala mai mō ma le whaafonga le tātou o tano. E roi whaasa lawino tātou tala fawal nei tai ao. Mai a neifene e Sarah. Whaweweanga sui wheweloi le nei vaanga o le tai ao. Ma le wakalame o le 685 morning show. Ina o se e malevale wati le ulusu lua minute o te ai nei le fitu. E le whama mo le tāle valu le tai ao nei whaafonga mai mo le tano i le toi whaasa lawino tātou tala fawal. Pea nei whaafonga i le tāo le fitu. Ia mai a neifene e Sarah. Ia, leo tonu mai le sao lo nasa nei tai ao. Good morning. Ma lor soifua. Nasa nei tai ao fau. Ia, soifua manuia. Ang matafi fo le nei tai ao fau. E mai mo whaafonga fo iso tātou o tunu. Ia, le ngata fo isa mo nei. Ia, mai le vai mautele se ia pa ia mo maiti. Ata fo idea i o le mai mo whaafonga mai fo iso tātou o tunu. Tātou pa anga fo tātou le tio na tunu mau. Ia, whatalo whatu fo ile nei tai au fau, whatalo whatu fo ile talinga fo ia soalo, ia, nganga fo tātou pokalam, ia tai au teitas. Ia, malo soi fo manuia. Malo fo ile, fo lau fo. Ia. Lea fo ua, mata fo infa atiri fo mulea e, ia, lea la, uma fo ni masi. Uma le sunga fua le vasu fo. Uma le vasu fo. Totonu ia, una ui. September, Oktober, November. Det er som koe far. Koe far. Jo, taulo. Det kaulo september koe ko. Koe, ja. Ma e unanga leo le li. Vi le sa le ya o nas. E ui au fai fo isi leva o tatou whale leva ma le nei tau mo tatou iai. Ia o le fulu tūranga le iai ia ua matua ese le fulu me le iai. Ia e anga le iai le li. Tai le tua le tai au fou tai mail so i fua ma le olo le tātou o tunu. Ia, masalo le mana onga no mera mua lava sa mua wau nei fo vai aso le ana pongi ma tausanga ana malo. O se timu. Ia. O se sua vai o se sua timu. Wa manga o mia ka ko sua timu le te mil nei. Fai atu fo ila tolo lewa usa kako kalangoa ma whaafai fie fo se whamtalanga. O le e whatustusa fo idea ia le sinei ata mai suinga la haiti o le tau. Ia e whatustusa fo idea i soifuanga fo i o
tele o tangata o lo whapeona sui fua fo i rei tu o laulangi taipei. I a whewika ma. Ioi. Whatustusa la singei a kama i suingara i kiki al kau. So le am whawha aku a kako. O leo langa o nei tangata le ola. Aso uma. Eise vai. Ioi. Langa whapea. Fore kau kere i o le worst ngā o le mea. Ele ma ubolanga leo le ri isu. Ia o kanga ka foi ngai fa sa nga ia ma le pefu ia so uma. Aso uma. Sao le Ke va ai foi la ko so manga ma le kulanga le me ola i status. Le ka ko ke la ko ke ko fa le lo fale. Ma le me ke ko fa ai ma le me ke tau mafai. Ta penanga o me ia status. Ia o le ngika. Ia. So ia o le planam fufuanga le li. Ia. Wa umar fa sing. O te lo toi ngā tau foi leo le fa sa nga i matatu tanga te sa vai. O mea la vetas. Mea tas. Ia talo sia ia wai pe o le talo ia lo fangia le folanga le vai aso ia mau sina so atimu. Mau sina so atimu e palasi mai ele ngate mana o mia tatou. Ia e mai se fo i o le lau ele la tau ia. O le talo foi na lau vai fatoanga te. Sa. O le temi foi la nei. Ua au te iloa e le o iai tele se tūlanga foi le to so o ni o fo. Sa o le leia. Anga volongo la papa. E no ke minge se i kau o puse. Ke loa kongu ke mfure o makabri si se mfure la kala o ke topa le inga i kimu ia wale mau ka kou fa me o ke mur pololo alanga la o le kalu nga au mai ro fisor va tau le inasa e ue sa kule skol ma singa mo muli ele al nino mo ko le al nino le na au mai ro fisor va tau ono ma sina mo muli le tau sang ia o le amatu a fe ngai ta tau ma le la ele ise timu ale foi to au mai le si dipot e ue sa tu lale tolu masina fai. Ai sa oi, al ke minga o ke topa lono ve mate se mo ke minga o ki munga kaua ia maki po apelilo le stau sang. Ia, sa o kana funga le. Ia, pude ka malu ai. Ni oi. E oi. O sa uta. Ia, o ke o kau mora e kala ngafi fe mai isi fo ia. Vai ngalato, senga le van fe mai o me o lewa sa. Ia. Ia, kere no ia, e pula kala tank lenga fe mai, leko ngofu. Pol me ko ngofu sisi vai yaso. Ia, wa pe o lena e tau no lenga alu e fail operation. O le mea lana alo te tau fesili e tuai, po o le mea na au mai le wheelchair, po o le mea na savali mai lawa le uso. Ia, e whaftai le li, pea whapea o la o manuia si ngase man sa ili nga fofo. O le mea sau se package fo inga le Amazon. Ale package. Ia, a talo vatu le tātou o tunu le nei tai au. A la usu I whiau mga aluenga o le nei fo iaso la tau ia lava singa fo ia le tātou o tunu o whenga iai. Ia pea avona vatu tu alalo nei tai au le tu alalo me stasi fo li fo maili nasa. E lua mea le tauna e alu mau e le aso nei. Ma matan fa masa ni tātou fai fo le whanau. Fai lau mask. Upuni fo fonga. Ona o le pefu. O le melo lua alu ma ave lau whangu vai. O vaenga ia e te tau ona mata I tu. Wale mwhai an tātou alo mai tu langa wa i tau le taimile nei. E tau wala na whai lau pupuni fo fonga. Tau se whe mai ai oe le tu langa o le pefu. Ma o le umori mawina le tele o le whare mai tono le tāro tunu. O le ngase le o tele na sulu toile tunu o le fulu. Ia. O le fulu le o tele na afia I tāro tanga tele vai tau nei. Au lewa savali luma sino fu. Chao so. Ai ole ia ole me hore ia. Nga kai le makangaro kango ingi me fola au. Pare o le ala fafkai le ri fo ile e malo si foi ma le uranga foi wa. Pare ko pau ala me le ka ki struggle kim. Ia. O le kulanga foi ngale makua I Lucia la ka. We Lucia la ka taste. Le me ka o le o la e molongi le ai. Ia. Au le kulanga foi le lo smelling ma le
Wa le langu ngasi me. Ke le le whainga o ena sa. O me nga le. Lelo por kapalai ka makau nga wa whainga. Fia se ile va fa. E ka ko se mai va more. Ai se ko fufulu va more. Ke ulala ya tenga lo ke vai a kole ke le whainga o eso. Ia langa fora mo ka bio au ia pole mo ngai me kai pe mo mercavali si no por senso le va ka ofi por mo sensas mo ngai sensa vo ngale ele wa fa ingal fili wa ia pe ole kulanga nga le wa ia kulanga ya te ke lo me nga le okupu le uso wa ka ki le fa ingal fili wa wa lo po ngi wa o su po fili se ko ai e mal me mo pipi e wa nga pi ka ke o spaka ngai mata talo nga lo blacks mas big box ka ala sa au va ko li tolo ko o le ko nga me le Peku le o le ala va ver o fa kari galo sa o yo ko o ari le me ba figo ngo bo i duas fuka usanga ale fuka ol me lo ka secure la ma ai fuka kial al kalunga la dia wa kalunga mo ale nga fai pulsa le kalunga le ma Thomas mo Thomas le kalunga no wa le kalapo manu secure la para kalunga le secure la so e ke lo e pi fa fango o ska so ke ngoforo dunga ko e dua minggu ke mele ala so aki activi so e sa pari mele fa fo ka ki ka lunga le so ke ronga we e sa ole le ya we fa ko o fo ile se me fa pe ole kai per fa kat kalinga ka lunga fo man sa boy yes ngai ai vai kai mia le iwa kolu male o aula ia ma ko se ki le ya ala o maka lola ia le ka lunga so io ke le ro sa we maka wa uia Fako o la maka. Usa le fako a koe maua mai ka alo le lo blacks ngai ai po le luas furu ka usanga por se furu lima ka usanga ruai. Le analysis hier ka runga le il test mo le so ya ula ia malo ma fau o le ma fau fa ka mak. Ma fau fa fans o blacks. Ole fa mo winna le mare ko lifi le ki lunga performance le le nga ole swinga lenga swinga swing mere le manga ole swinga fa ya e ki kilo e mo fa ka ko nga fo nga ya lo fo i sunga fo ya clack ma pare e nini ka ko wingi especially high balls ka ko va ai afisole mas ka ele ko i work kuma so le plan le la ngo clack lo ko fa fo i mengi si do la ver la ver clack so pe ko ongo pe ko valu ia a o plex ko fa fo i me la ver ia na uma volta longa le na uma nei to fa fo i mai le povanga le ifenti crut ma just lord ke lo la kala Alo makanga le talonga le lo plex e faila ukala le loka le lo plex o Fapen Holland. So le ka ko kupu lo la. Ke ka pe manu fuku so. So a lima la ka polo kanga le. So le alas ka ka so. E pe ko va ia ton ios foi ngala uska dia So le alas ka so. Ka lo ton ios po ka punga lunga sa por polo vone le ki ko vai le loka na ni so persona alas ka so pare eu veco le que no le tecla a felica cosa che pe ma che io a felica è un alle fe me ka ko offside pare tecla a felica che pe un moreliki ki fenya la ku Ole e makawia io le yungia ia fa pe o le attack fu nga o e move numa a ke vai ane sa ole linga move fa kasi numa ela ve venga e offside ole style la nga felika ole move numa so ano le se ke mi ole no ku sila po fa ale ma ngai e fa ko ali savea que le impact so you know lesi me makau kia nga i selection nga Fire Blacks la ko loose forward so
Sau wa ai tupou wa ai wa tupou masanginga ngaloka. Ai me I mai sau flanka ongo. Take up san le fiku. Io le alu vo le fiku le a New Zealand ngai ai sol. Ole mea le mana ngai mulu me ole player fu le utility. Ya wa e alu la ki kau kasi aku langa e kasi. E kiki alu wa no. Pare ava pe ora se wo nga. Ya la fu ilo wa ngo. Se stu lang. La ko o kunga lai kongo a safo au mua ma au fa vevesi le ko ka office kala pu. Ni mua. Sole. Wa ma ka u kia ka figo skala bua. La uia over like 80% of kano. Engal ka ur sukala mu ya fa. Lise hope la maka. Sala. Sorry. E pa pe ore e sa o su me wa. E ka vale ai umar fa ko e mas pe. Pa ma fa ko e malu si skala. Ma fa skala mo New Zealand ya Afrika. According to stats. Yes, ma fa mar skala mo ang New Zealand ya Afrika. So New Zealand, I think it's 8 something. I think it's 827 New Zealand. Afrika e 8 or 9. Yeah. Us peia se fulu kilo ese ai. Ai ma fa New Zealand ya Afrika. Ai power fa nga Afrika. Kai so. Ya le o kunga la o sa fo marga o kama vo le power le nga le ia Crusaders. Waku waka o filme aso. O I foi la de ka ki singier kama imkai le fa ya. Ia. Ni ko faf kala ia fa ya. Le amingo la team. Aku ino faku le team maka le mix foi mare ele way le ka ko so Pacifica hoy com. Aku e malama le e mo ka e se ka longa foi mo longa e quem play. E se ka longa e ai so le me con le o po maka ka Filipino foi ngal ka le se fia mo mal ka longa so ele mo miss coffee. Le te mai te watu le to e valu minute le te ta longa maliona. Ok. La sili leona tolsu lima tolsu lua. Ya, o ta longa le to ta lo ia Richie Mounga. E me nga linga o kari e kua I rau post foi nga linga. O la mea ka me kikinga ngai fai nga. Ya, le o te fa ta lo Richie Mounga to e valu minute le tolsu lima tolsu lua. Le comment mai e tone tu lima. O le makau ki o le mero fai ngai le yungi le kapingi si la korus fulkau sanga. Pako ako e alu leo se tua leo plaks wapea. Mor kero le kupe. O le ma ngai wa e fai nga tua o Europa. O sa o Afrika. Tua le Afrika. Wa sa leo wako e yo ale ia o plaks I e makua I Afriko ai le lako au marco ai nga ia konge fo e ko ki kai kusa o mar club level mare ai o fua ile au Afrika ma ta ilo ia au isia tunu o le langi o le au le Afrika la piko silia nga mako kua le ngai kele ka mako kua le ia mai le ipo le langi ka mai ni shopping kele au mako kua le ala vai fa au ta alo le wa Afrika soti ai se kau ela mi so se ka alo ia ka ngaka foi o ko le kupu lau laso le o ka akangi langa aka sa o ilu au tau vai tanga tunu e fele breeding o po kau a vilu ka kaka sa so le ole ia ka akangi so le le lau to e mawale si ai low blacks is that 36 35 so le kolulua lima sa 36 35 kau 35 por 30 no winga la o le visevi pere o kalo ala ia lava le ai so le kau kia vor kama I mea nga rupen la e ai le play ale ai fo ani usida kama ki le piko sia mangi ai fo ile ngua ngalo ya kia ule kama ki kinga ye lo piko sia mangi
Mangkua la lai ave le Sky TV ia lima sopo anga I oi fea foi Afrika. Le ave le Sky TV lima sopo anga ia le fai ia interview fo ia ka. A ele ka mai kiki pe ia flanka ia. Ngale ke ole ngo masalo mangkua se singa ka umelo le ngo ka mai kiki nga ia lo piko siama. Ma nga yo le interview nga lo Sky TV. Ma nga yo le interview ale nga li ia. Nga wa fa makala ila kama. Olga mai kiki soka. Olga mai kiki ale big fan ale All Blacks. Se fulu ka usanga. Ale fai mai kala I foi. Ale kala alontina. Ele se fulu ka usanga olga mai kiki kupu ai. O le mea piko sili lea nga lako wa ai langa kama. O le fai ngol haka All Blacks. A o e piki mai lea onga. Fai mai e ki ngā karinga. O lai alu ka vale lai ngofo ko te kalma te e ko me kiki al fengo la kala ma ngai al fengo kala story so le la o mai ua va ai sa o le rakama ele fengo le haka All Blacks. I love this story. O le player. To vi o le player nga to ka usu e ko le ngo le player nga singe da e po ile ngo fa ai o le ngo skama nga al ka o sia mangi lo piko. Okay. O la o tolu ono I le tolu lima. Ai sa o le talonga le te mai tawatu le comment mai to tele tolu ono I le tolu lima. Okay. Tolu ono le Blacks. Ia. Talo sia ia le talonga le lo manei ia. O Cape Town na. Ia Cape Town. Ia wa talonga le na umatu nei o fe. Ellis Parker, Cape Town. O Johannesburg la le la o ye. Le ngo tonu ale tangata. Anto Senna. Le ngo kong wale le playa le ka umai e sio si lao vaftai a sio. Aoi la le kalapure sa kaloi. I think it's kele lo poku seida pe ya. Okay. Le ya fai makasu. Le ka fai am kasu e lungo le o le afoi. O lungo le social media ia le au na taalo le tangata le na. Okay. Aukilangi. Auckland Blues. Anto Senna is a German-born New Zealand rugby union player who currently plays as a loose forward for Auckland Blues. Saola. Ko a luas mo grupo ka usang orgaka. O ngai le Nelson College. Ke le future. Isole. Makau kia. Sa, talo ya Blues. Ma ngai ya o foi o campaign foi le rugby union. Le malanga le tua le Oh yes. Yes. E o kau the interest foi le le boring super rugby. Yes. Boring. Makua I wa decline la le Om ko lange ai lunga ia fi o inkarisi fo ka ia but le tua la le e wa makanga koe Chaole. koe makanga koe ni fi lunga inkarisi wa koe ni fi lunga inkarisi Ta se e mai la le NRL. Maka la ka longa le Warriors nena ye le weekend. kiri maka le isela La o top le Warriors tami ne le tipo. Anga mafuanga top. O le lako drop kick muli. Ma. lo inga sa kusakalo ko penga siri sa Le ainga sili ale Warriors. Anga mga o mia se lako points akas. Inga ia sili ile teipo vo ile ile Memphis. Okay. Ia amana tua la le Memphis ai lunga. Ia le points different SSI. Drop lo ele le Warriors le polo le po. O le aira nga ko lo sili le lunga le teipo. Ala fatu langa mai o la o sili le avo le Warriors terminate. Talonga le Warriors ma le au le Rapids. Fast fu lima lusu ono. To e lua vai aso to to e tamal sanga. To e vai aso ne lusu ono ma le next week lusu fitu. A le fatu langa ina la fatu langa il terminate. O la o sili le Warriors terminate. Lo stay mua le wa. Yes. Stay mua le wa. Yeah. Sili le Warriors tolus full valu. Vai le points different. Lua se la uiva 5 points ale Warriors. Lona lua le Panthers e tolus full valu points. Ale points different la iai. E lua se la uiva fa. Al mea langa mga mi ai le drop goal nga iai ale Warriors.
Wow, kele swing ole wow sa. In last 2-3 years wa Le va kele nga pion mai le. E man kua fa kusa or ka ko future coach le alto Samoa. Kamo Webster. Webster e po yeling or ka le sa assistant ni Matt Parrish. Malo Mary. O le ala nga yen fa mo le fa makala so e tang. Or ka ngaka le ke le vango e mawai le vango e coach to Samoa. Ai ke se ilo le Warriors. Yeah. Le nga le le sa. Ya wa pe umalo le umalo le lua vai so le ya Alo playoffs. Yeah. Yeah, man tuala uma lava ia le final ya September. Ia ma matalona nei mai lo au mo le ipo la lang. I think pe luangi vai ya so umai ala wo maka camps ma. Ia. Ia maka yo wa le Felicia. Felicia. O le popo lenga le ia yo manuanga. Yes. So ia se tama e manu amal te me se aka ko key players. Ja, has. Pain has no fa longo le wa famnu alia, so I'm not really sure po le ale tulanga ia no manuanga. Sa o si la. Sa o ia la waki. La waki, yeah. Your club is your bread and butter. Yes. But this is, you die for your country. Esa me voy sale se revi. Ka alo I fafo I kalapula I fafo e mau e lau tupe. Ta alo I nel Pasifika na o le popo to lo tau au malol ta alo. Malol ta alo vatau sala. Mea lea I le tūlanga fo I lea I le si I meo a ao ngai alo ma. Tato whanau ia. Lea ke le fo nefa ngō la ki kilo ai fo ia au malosi e matunu malosi o se kulanga e makua I ke le ngā whaalor ke le ngā whaalor ngor kulanga fo le ia makabio e ringa mai package fo I ofa e au malosi but one it go e rato ia au o ngor kulanga fo le leo fia tau tu atunu modia fo whamalo e le ngaka e le whapenga o liki. Isi sports umare. E inga I o kako kako tam whanau lea e pise fu tatu mai nusila ma. Leo to is from a tono minute le to na tale o le valu nei tai au tado se atu I tato fa salonga fa business nei fa mo le tale valu fa fonga mai mo to fa salowino a tato telephone. Fonga ma le mai mo mai o le tātou o tino hea e na ua toi tari mai tātou whaasalonga e manatu fo I lea ua usu le tōtele o le tātou o tino I whi au mga anuenga o tiu te fo I mawhaiva o le nei aso ia mai se fo nei whanau a onga la tau ia ia o onga o le nei fo I aso lulu la tau ia le onga te tonunga le mu o whaiva tau ave o le sāwalinga ma le fo launga sā moa o le nei fo I vai aso. Le wo ma le teimi e whaafonga mai mo mai lo tātou o tino I tātou telefonu le toi whaasalawina e beo no rua I whaafonga mai mo I lea tino uri tau le fitu I tau nei leo lea fonga nātu e Nathan e Sarah. Mo le tino ui le toi whaasalawino a tātou telefonu le tai au e beo na fonga nātu e Nathan e Sarah. Pena misi e te oi tātou telefonu e te toi maua umalawa I lunga o le tātou Facebook page a le 685 Radio whapea fōi ma le tātou YouTube channel toi maua uma I lava tātou telefonu o le aso ma le aso mo le nofo si le fiai ia ele mamalo le tātou o tino ai whaatalawa te la tau whatoa maua mai tātou whaasalonga le vaenga o le tae au mai aso fōu le mea sina festival I nasa. Ole saul ka ko va mai sa va il totoro tamauri. Ole ua ko kem fo I tai Telefoni. Ia le tau Le tau. I think ole luenga o vai aso le campa telefoni o vai no. La fo to e saul le va fo le va tu wai fo le sa lua e manono. Tava sina. Ia. La to e saul va ana o tava sina wai. Mon tu vo le va ana tele fo tu unga ngalu mo mo ai fo. O te ia poa message mai se tasio o so fo I Australia so ia Sharon le Jan Pun o sis fo le ma le telefono na sao I tulanga I le taimi le masi e toi tatu au Okay. Ia wai
e to tonu fo I o le lato o le grupo siva le Kings siva le ken wa Kings siva e le la fe me malanga mai e le la me fa fi Messina Festival. Messina fa festival la e an ma le yo to ina malanga ia Ia. fe me la lo sais E moia o nasa. ka ko se ke popole fu e no po I got you ia le la le la wa Garcia lo fore di con mo me fenga malang Ia. sa o te Ia. ko fenga penga se asinga asi la usiva Ia e sao. Ia, o mea le umba mea. Ok, se vai ko pola le sao to talonga le uma talo. Wow, uma talonga. Fasu tasi tosu lima. ia Man manolo plex. E vai ko. ina ol matua Valo mi ku keren ko fai ai. vai ole moto ale ang sila Ia. valo sumi ke la kapi E sao. ele la kapi se o Fiku se fulu po se pole. fiku fiku lim valo fulu la kapi Oi, tau whaalongo toi alu le wha leo leo. Kero koe wha ko le nginga leo leo. Ngā le pau wha ai o te loa mauti noa e o le telefoni, ta wha e sina, o le wha a pia, ea o le litorina. O le litorina lai ngai koa mua, e pasi ngai koa mua. O la o si lalo litorina. A la o ma koe vari avivi. ia Kero mai loa la pe koe alu ma le avivi i pea. E awa lau mauti noa wale ai to tolo ta mauli. So I'm not sure la va leo leo pe to e alo pe a. Patal pe uma re fe me mato fai. Sunga ia. Awa va leo leo matine mu. Tine mu. Me yo la tu e fua tu langa fai longa. The price money. E awa la ole la kasi la kuunga. Ngal foi la au. Ele foi foi spungi. Ele foi spungi. E mankua o e pe o me e kaun fasa mo uma mea. Ele I auto mai las por kalame le komiti o le e tauna auto mai las on le. Wa pe nai no ela ma prices o tu. Yo e. E wa ka ko ma fo fauri te wile pe ka ke ma fo al telo pine fa mau te pe o le pese fo ngale. Ona ora te wila. Ona ora te wila. No ingala mfenka ko suia. Ona ora mesira. Ia e po avo ngi kanga na mesina ia la sa manga ia. Ia me mani e fo ia mangai. E oro I fa mo tele yo la tunu tolo. E mantua ia tamari I longa o le tunu. Sa ole. Ia sumeo petelo. Sa ole lei. Me le ke wa ka kero no la kavale ke o ki me le ki o ia me kwai ia me kwai para so le o ke fa ku sanga ia freiku ia sumeo pekiro ke pero I P40 you know it suits to any generation ola pole e pa o me ale P40 e lue ano ka unum ino ka makua ko e o fa ko me kiki fi P40 ke P40 la sa ole lei mai ma ue pe va pe o le ingi si ai ku e ko so e ke no ngala tale awe usa wa umatu su me o mapetelo tulo ta fa ainga ai o le ko ia inga ngaka e ma faina fa o ua le nei ia fo I faiva I o fa fianga o le ko ia ingi ia ta wa ka ki fai ngoi ngo fa me ngi itu fai me mali la fai fai itu ave mai o itu fai me mali o me le wengi o le ko ia ingi itu fai me mali nga o itu tolo le pol me le wo ia le o le wa kele sori o ese la le o ese foi upgrade le upgrade I ka ku kele no TikTok ma le e ke pe o le wanga I me foi le TikTok creator e kulanga kape pare ole mea la ngo e mai inga ia kulanga foi ole kulanga foi le creative yes awai ole kero ka fa mai se kimi ha o me no e o ko stage wa ngale ko kamanga ka pe
ngal fi lo ka manga ola le fi mo me Yo. fai o ngal so Yo. ai va ai la ko nge kinga so o ka so lo ke vai ek wa se Ia wai pe e alanga mali e pekero. E wha ososo su meu. ioi ioi Alanga pe mali e pekero e wha ososo e su meu o ia kulanga e peonga ia. o le pe mea lenga unique ni ka ko pekelo le mea le o le kusanga le fa ko inga mal ko inga pi fa kafa ka Palo maku. so ma ya Ia mana tua fo i nasa. O to ina fo ia. Na ave e kalesia ia latou. oh yeah fundraising So nga ka topi. bia ye isi videos nga ke va ai ngusile ma amerika ya la tala vo ale ia le finga ia wa le finga ia le ena ia su meu Morio. ia io kilo o ai le so fam tai o pete Ta vau. Ta vau ma. ke va ai le e le si video le ke va ai ko ala e fa fia mai mal au si va leo e ka Io e malanga na o Amerika. Sole. Eu ka ai ko leo na wa ni inga ka ni O fai pu leo. Fai pu leo. Io. Na ia so. O te mana tua fo i ale matou malanga na matou ai. O mau e ala fa kulang ma fa ko le va kasi misu meu. Ma ko oila i ale malanga le si malanga i tutuila. Le fai ngol campaign na tongiola. Ma ko fo i a fai campaign na ko vana ma to finga a ko vana ele a fo i palota tutuila. E fai mo meu rallies fo i. Yes. Fai e fa fia. O so meu nga ko fai campaign. La fa fia inga. Ele ngalo la e kia o ris kai minga nga fai e male Miss Pacific Island. Ma fai o i Amerika Samoa. Ma ko o ele masu meu. Ma ko muka pori e paki. E o nge dale po o umama ko ki e wala mo ke ngofo i o i ka funga. Ki e merole i ukulei fanga kongo. Ala ngofo ala malo su meu vole e lumama ingu langa apapia o ele Amerika Samoa. Solo ma ke ia ma ka pori ma wakangi. O kulu ma. Meu. Wa e mo ka ngai ia meu. E se meu kupu. Mai. Tio, ia vai pe fai ngoa uia tio na mai tio. Vai ficar. Ako esse meu kupu. Mai. O ngai lo wasa fala. O meu. O ele quer se vaga. O esse Ese vole Maria. A saole, o loi fa i vet ke kele ia malo te wila e misia. Misia na ita mali ne le atunu. Ole aka. Ai vai foi inga ke mi. O ni malo si sa o telefone. Io. Ke vai family event ngale e o mai ngai tai. Io. E mai ngai tai o matua o whanau. So, waka koe maka koe ke me kuore ke ma. So, le, na ia ngā ke me, ringi me occupy ke me o ngā. Yes. Paul, e ka unu me e o maka kai o e mata. Rea se sengol mele le toi mau nisi e a fo e toi whaia nei me o whale itu. Ma le mele na ngomako karangoi fo i Malaysia wali e nafi. Wala au mai se tasi o te i e whaingaruenga se tasi o litio. Me lai whasalau ni la toa wanoa whasalau. Mai tolo. Se o reingi, se au kama whasalau o le kau sueng mako kaka whasalau. O whakoi, ka lo whae. Ia. Pa wale mea karo le ri e wawenga maua. O le keimingi, o le makua i suenga kao mengi o kaka whasalau le kio ma TV. Mai e sao. Pea kulanga fo o aso ia. Langa e whaina o whamtalanga o aso ia, wala kalaka ngeri koutu suka o sanga o ka whainga runga ingaruenga. O aso ia, e whaasara lau lo se awa ngoa sa ka ngaka whaasara lau sa reki o poskivi, e waku ale lima sa all applications. Au kai minge, ke fiu e whaasara lau. Pa mai lor kana lau kamare. Kala ma fuang. Ala mera koe anu e fuak fi whaasara lau. Aro kua malau telefoni. O leo te whaasara lau tu sa atu i nei, ma toa mau manga. Kalo mara kama stori esa.
Pakol mera o fasala umaka. Yes. Kale ala nga ka o le fulu maka le somo ia sisi mai sa mo. Ai ke ilo la. O kaka mo fo de vaenga ya. You know what makes me sick when you blow for ile va. Se kaka ye fai miracle life. Sorry. Sorry. Tātou sa moa i eile upo e whai le mea nei o le tau mafa. Tau le nei. Vai. Nga ai mea ia mangi mama. Sorry. 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 Ai mako kua kaka. Sorry. Siwa kama ia ele isi ia se lau e makaria ka ko ia lau sa moa ia ele ia fungi ele ngofo da no mase apa fafango ia ba o le tau te lo umaurasa a failo sau tala vo ilea ala tumu tangata tu lo ala se te tau ma ke fa longo kwar ko tele kau kala mama e mafofau yes ke e foi kai mi foi le fa ka inga e ka ia wa pingo ka ola mai a inga sa mo vai me a vini mai se ola ka ke ai la pede e ka ele fanga ka no ke fu le foi se mari se umar me ai vini asa ole oi so it's very sad to see our people our Samoan people e lungo de social media ala ka mo mafama Wakala ngoa. E mai nei. Wa ya ui. Sorry. Oisi kaka, sorry. Kaka maku. Ciao. But the saddest thing, wa makala ngai ele generator. Le generator le so. Sorry. La wo follow ko inga skeni. O fapia. O winga mafofau ko pulanga makami. Esa on me lai fai. Esa on me lai fai. O le whanu noanga ngā le, ia matapia mana, ia e waku whawhakuanga fo, ia. Ele ei fo imase, ele ei fo imasaka ia pisi ngisi ia le, ele tūlanga le. Ia e peo ngai moku ngā awha ngā, pauare mea ki wa whalau doa mai o le kau sami sau tomahawk, sau steak, e kulanga wa pe ngā. An mea kai peo tang, ili lai mai langa tomahawk. Ai pe walau me mai oso mea, wako pisi e wha. Toi wa talo watu le atuno, nei wa ngā o le tai au le ua, se mare wa le watis, fulmane iwa minute, ia ua te ai nei le valu, ia manatu le ua, toi tau no le to telefone fai ngā ruenga ma ofisa ma ta foi ngā ruenga ia ma ngā fai vole ne aso. Mai se foi a o ngā whanau tau tuana anel sa ngā le mua whanau le ne aso mai se foi lunga le ua le tele la tauia ia e peo na ia i foi le ne aso a onga ia e leo toi ma mau ai mai a ia le tūlanga pera Elsa valinga sa mua mo le masina ia ona wha mai a foi leo au kuso tatu se atu ia se te mai whatalo watu a low tag Ma lor malanga manuia nei tai au. Ia, kai au manuia e lau sunga le. Pongal por kalame, nga so alo. Ia, e mai se fo ia le. Yo ngan ko ya nasa, pa fong ka pai fo so ka ko ngu. Pa anga fo ya ngia. Ala le 685 fo lo ka pe nga 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 sua pe fa mo le aso ma le aso. Ma lo le fo lau, ma lo fo fa ko ko. Ma lo le malanga manuia. Ia. Ia, nasa ngau fai aku ia o ia o tang o lau koe fo i mai ai ki whai mai a le ai umi ka o konga. Wa o oe anga e sau male aka o tang last week. Io e. Wa le, peo le. Le foi la susu ia tang ki mo sau kupu. Toi kei pia kuranga fo le pe masi i Donald Trump. Se mua langa team fo inga le o e pina nga ngau le fo i kapten penga World Cup. Io le fo la unga o ini boy fo. Ma ai me fa mo. Va penga le bea. Ka pe o talo Trump. Mo sen le team. Mo me fa mo kuen io nga o la ke me ko malo. Flow wala me. Ia ra sai me ka manga i ko ke tel vo inga. Era me ga ya te. Malo mala ka manuia. E lola wa ai tolo ya. Looking amazing. Koe fa fo winna Look promising. Se foi o kala ngai fai mai ai. Ia, mo mai ai o kala fa. Se o kala ngai fai mai lo ngai mai tolo ki lola vai ai. But the guy is ready. Very ready. Ready. He's ready to go. Ako ya o kala le ngai ka o text mo ka mai fai.
Ke no me malia. Ke mina wo walu ko le singi foi ngale. Ah, sorry. Ke no e wai wo walu wo black out ta. Really? Ka se me ku. O fia laku. Ia, o fia laku. Not now. Nem fainga laku na me ko foi fai. Calme. Ke alu e kangu o kamala yo. I will bury you. Kamu buat apa kamu? Si Eli macam hey. Ya kamu ya boleh lah, oke. Ol menga wai. Kele aku sih. Sorry. Siapa menga ya dulu dah. Siapa mereka? Fakure se senga ngo profession ma trade. Beko profession ni. You know, tuition ma term. You know, you can only be there for like 15 years, 20 years max. Pero mako, o mga puro misi me fole hangilu ya mako. Engare ko kilinga kon mako. Maybe 4 or 5. Ora ko kilingi so ko ka muara. O mako wala, muri muriara. Ai me au ko la fai pese ya so fa mankunga. La ya lua ka ka ver fa solo ai. E kali kingo Yesu mo fa mankunga. Ala ya lua ka pese venga mo ko pese venga le. Pa ko au ma ko au mun muri ala fai pese ma ka pese. Esa os ko igual yo mo. Ba ko supo ya ngafia o fai vera kan fa me so alo fo mo kal wo fa me. Ino ngi ka ka na sa ile mo fa inga ngalo ya wo mo fa kal. So ola ko se fe fini no kai mari, ola ko mara fang. E kuna ni ka. Ai ongo ile, ai ongo le min scapo. Le ngai fa inga ile ki aso ka mo kala. Ai ongo le Tony Chu. Oi. Ai ongo le kakano ya la bia ka vale. Ya no to truck. Yo, ma ivo ya ai ongo. Ma ale kong. Ya no po afara fango me me kamar. Bueno, ngora ku kabre mariwa la le kong le. Ai ali nas. Ya so no dale fin ngalo le ya ora. Fisi ka se pusa so. Ang ono. Porque mingi ole longo stala ye or problema. Ai problema ka tu ni makala fa ko fa ni sela. Al ka ko mafkanga ai. Ka ko mafkanga ai le. Fa pinga ya le fa. Oi afa vol sira fa. Eu vou eu ngala fa para ibuki ya. Ai mo fa makala. O fele me malanga yete. Oscaria. Karia. Se foi ya ke i foi soli. I foi ya o so vai foi ngali. Ya me pinga trika i lole. Ya me ma sia ki ko ya e mo ko isima. Me dei ai soli. Re ko feo ya re ko ke mai soli. Worth le coupe. Worth. Vou ler que não caco. É que fala o ingano caco mano rossi. Aso vai so. Como lá e like meia foi uma escuta casi já pero lá que kilo forma. Al ka fala mo fa soli. E que e se ka fala mo se tem o mai ele meio no screen foi ngani foi mer foi mai. Your aorta is dilated. Fa ko what's that mean mai? O e no lá. Okay. Yeah. What's aorta? That's the biggest way ia le masore no mo fa ko ele pa mo ko lo kingo ako. Okay. Ora feo. Eu o vamos fazer o foi fazer ka e pena o facuya fe me ara como o chat. Com ele pe facing o pois para o fio. Pa o mero que fia oia. O fia sa o po po que dia le open fungaro va fuma acho fungare era ora culo ya limpo. Ora ko ya limpo sori. Ale o mar. Olha. Me maro solo. Or fako ya or fako poi. Ya ko ira como me era le okay me lo di pokiari. Ya ka. Ala ele yo ora le o ngale. La fora la fa no ora. E Paula mele ngakaya. Vale, marca kala male Kamale sa kong le pasiko or fa pe
Ora nga me fe mesa, se po no fio po. O ngi poloka le veo. Au ngi poloka le fa. Ya fa ila singa tip ke no miro go te. Next level la. Kia ka mai ia fo mai. Ka ka ngo ma ya re. Ala ke maka maka Ka maka ku ye. Ku yan me ra ke maka ku ye. E vi ere ri. Ia. Sao le le ia. Worth money spent. Ia. Spending. Worth fortune spent. I se nga o yo ku pe e o. Yes, yes. Esa o le kala alisi nga fo I nga o inkia. Ia. Ka o ko inkia. Mai ka o kia le ko mai ave le ku ka nga. Fo mai. Au ka nga kai ka kongu le ku. Yes. Ta o le. Ala fa makala alisi nga. Pena ka kala ngoa malanga wo. Malanga wo langa wo fe au la ku ngai fe langa ko. Mai lu si mau mai langa wo. Au ya fai fo ila best friend a luma la le fare mai. E ia la le aka o le whakuso le pofi. Ia mei ngā le luaku al fo mai fo ile uso kuru kai au I fo le pofi. La ingu ingu ala la kofe masianga wonga. Vai me. Ai luaku lo mal fo mai ngā le whaia ka o konga langa wola. Ia mei ngā ngai fo al fo mai whaku lo malanga langa wo. Rev. O le fo mai la le. Ia. E fo le pofi le whaia. Fa mai palang. Fa pe fa mai palang e ka kongu le ku. Ia sao. Para ki kilo ngi fo mai nga. O lai o la fa le ku. Ma ka o kia le me alofa le. Lai o la fa le ku. I mean, kero ka nga ele so ding polo inga ye skulu le fe mai ile ku. Lai le ka ko sa lai live. Ala ka ia le ka kongu le ku ai le ola fa le ku. Ai me veo ka musalem mi le ka ke fai ki o me ka musalem mi ama le na ka ko musalem na ka ai le ka ko ka uma le o fai me ye no ka ko ka le ku ai au so le ka fai me e fai ya ko o la ko foi kuma ngoma la ko ko Ele a me tai foi o ka pe foi ka ko a ka ko si ka ko fa fenga ngam ka ko fi ko ko mamuia ni ka ko filosofia nga ia fa sa mo le bo masingi nga ve kai ka pia kai foi al referral ya kam fa nga fa sa mo le Dr. Queen Letty le Chen White o pe ma ka nga fa ya mo ro na ba ngo ya kamara nga kilo ko ya mo me chuma maka so genga me la yang kon me ka o chuma makas la su e po ako nga ma au le ai ma okay o mar kero ma ai pa wala ma o fa ko au en la se fa ma fu ha koko ya em ku ka ko ka ki fa le for ka ya e pi si alu ma fo fa stress alu ma for kero me fa no I need to live a healthy life stress free Okay, okay ma fu diska ka ye ki ai polo. Enjoy ya o ya, fai me ke fi ai. La sa u fo puanga ya ma u. Ka ma e lo wa fo I ma. O wa ai ya u. Ia. Ke lo nga per ka ilu. Kai kurva ya sui koi. E a kas fo ma be doctor. Ko really foi ka ke. La alo fa mai so alo to se fulu tupu. Mai lo fa ti ala po e fo wina. Ia, kai aku anti. O na malanga malanga fe ten. Anga Afrika ya. Afrika ya. Mai so sa o mai fiki pe ngai so. Direct mai ai le Brisbane, le quanta sa. Anga le kiriar number sar fo mai after CTC e fa I dim foi sau. E dim foi sau. Wow. Yo ang me shareholder quanto sai dele fo fiti. Me foi lá e wa elwa ele fa pequeno ko fa ilo le mea so e ke aku e monitor le o e ne sei lo ma wa ko number wa o le number ka un e ko ma chigi Yeah. It takes about 2 hours of go for a coco. So experience for the service. The nurses, nurses for Filipino. Yeah. I got in for my isolated level for you know like. Yeah. Me ko kero ka ko makko. O me fo mai ka mai ke i ka mai ka mi. Ya ko nga me nga sa o ele ka ko ngi le ko o mai ele ka ko ka ko. Me a lo fa me fa nga lu nga le ko le fa nga wa fo ia le. E tu tingo ka ka. Ya la tau I Brisbane. Maru rupe.
Me ai manga ia ka Brisbane. Wala le o kini. Ai o winter la uma ia ko Brisbane ai e le fa pe o ko inga level e New Zealand ma. Ia. Ma Melbourne. Man. Ya kai foi inga ia o fa foi ma. O ia kai fa ma relax. Ia. E malolo. Mai ngal mo le mana church towers. Wale toi mamau fo ia so tang. Yoi. I will fuck pawanga mark my word. Ia. I will bury you all. Paul mea na. Me gara foi mai. Au sa ueru la lo. E lo me quero fa. Quero kangu kwa mala. Paule mea le wa ngalo ia la sana fai no fai atu e. Ta ka wanga fai se fundraising mo oi. Se GoFundMe last week. Ia e musu nasa. Mai awa. Tolo awa. Vai fo nga me pisa ai. Fa ko ai. Fai se GoFundMe mo ska mo tang. Ola mga mi kupe ka u ko ko. Ai ro. Ia. O I ka ke anga fai. Ko ke ro fi fai sao. Ro fi fai sao. Ia fai la ko sao. Ja, van malo voor tano te doen nee ta o la tano se atu tano fa salon va business nei to tali mai fa o la va ngo to el programma le 685 morning show. 685 morning show le was e male vale wati to se fulu male ono minute ona tale o leiva ona taurunga le o taro programma nei foi va ngo le ta o la to wia ke sa oli tang makala ngoma na se ne wal va so fulu me sina festival. Okay. Le usu el te wila. Le fai kunga fa. Fai kunga fa ukas. E au te loa fo el tasi le taimi o le tau sanga e telena o so mau lunga e lunga le pasene o tangata malanga mai fafu. Ko kere nisi ko malanga mai. Kere ka ngaka. Kumu ba. E sa o sole. O le mau foi na tangata whainga ringa malai vale le whaleo. Kumu wa ai eo mai sole. Kumu wa e kau Russian lunga i captain fo inga i ako ba ngaka. I fue au vai nga fam singo ma ko me fakase sa o se. Te malanga malo ko me fakase. O le mau foi le se vai nga ofisa malanga. Te le yo so soani o le quantas le usang mai New Zealand. Ko ke le ya. Pase si. Te le yo so soani le quantas le mai New Zealand tulanga tau pase si. They have to. Wow. O le si me le quantas o la ma wala me ai. Wala Virginia is a long frio. Alaine e min ka ko masangi ve ke min ka ko lechen avela pulsa i mingi fai lungol va ia ela ngai alo se sengala ga mar quantos ia mo ko va ai ka ia ka ko por fik ia ia ngangi va ala po akele to e todos full kilo todos full lechen quantos ai business life fast food okay pe kusa le quantos mal le fi oile fi ti todos food ia sa Ngale New Zealand na le 23. 23 Ngale New Zealand na. Ale liberal quantos todos food ai fenga vai ne per cui me kasi ala pisi todos food pe New Zealand kasi ale pisi alu futo Kasia. nga mai le ko inga fa mo mori foi ke sa mo o la ako wo te pe mala wa kingi pusa wa yeah como rap le wa foi ka question for ya fa pe wa two piece define what mean by two piece la kasi ale mela rap sa o le ia fai la tala nei taia o le fa se sinanga na o mai le ona po ta se do va nga ma sani no tala no il tele te militaire tato fa le o fo ile fa i mala fatu yeah so fa le anga fo tangata no fo anga faile mea o ngole social welfare you know well pinko ke o ai ma so sa kala le scoing o le ku ngi ne manga o ele le ngi me so sa e ola ave nga me o fa le o fo ngi ma fa i do fo ile au wala e ka wa ku nga u ilalo alu wa ka upe la ko spray this can make it Ale manga ke ro fa le o. Ia wa sia inga wo mai fi fo i ai la ko fa le o pe ala o ma ka fa. Fa che la fa activity nga o sia so ko nga a me sia so malolo o mai ala inga fo le sa vi fa me ai fai papa kiu okay ia malolo so le wa fol fa le nga ngo fo so eu foi playground sa o le la que vai ka wo ka me ki makko i lu me test info ka me ki like sa mo e fa mo mo
O pe o le malo ke ni ali mere ngi so le fale nga ngo me ko kingo so. O foi moli e kur moli o mi moli o le a seka o. Mera o mi. Ko fa nga ma ko fa. O te kia fa ko lo se kala vale. So le pero o le si tanga tsa wala nga le fo le me. O fale nga me ko kingo le malo. O le ska ka so le lo kai. Kai pe ka ka wa ku se fa ilo fo ile o se ka o se awal. Wa bi o. It's for 60. So le e mala mai ma fo ngi ka ka so le. Cha o arkala le skoi. Piu o kingi aro kari o kingi aro lo kari ia sala. E va come lo mo ia un sai. Ia wa ke le kala la no. Tá por valer. Aí fia pouco. Ia le sala me va come. Pero no puedo que soy, eu como lo mo. Eu oi aso oi. Ia vai como oi aso oi. Ola waka ka tu. Oi, aso oi. Tau tuana male tunu me to tino ia malo. O me uma tato o le ia lo tu pe la utongi la fonga. Ia ai fa le ngaina nei. Ia o te alu e fo ile si tu pe malo ma tato la utongi la fonga vai nga nei. Foi le pool. Ia Swimming pool. Tole mato. Não é pool fafo. Ile ka e va ai par pala. Ia wa ku se si mase ia. Se ia po se of vai foi ngale umi. E kau kuanga ai via o in ka faonga fai le of vai. Se kau I male swimming pool. Ia ka foi se foi ngaluenga. Ia la fo fai ma pius. Le ko. O savari naf. Okay. Ora eu e po va ver que miro mai lo ile. Vale ile squash ma le kiukiti. E sa wama sa wa ile observeu. Ila le toi. Oh, la pisia. Sa ole le sole. Ofu ni ka so. I ferme. Tole mato. Koi mako. Ciao. Oh. Le ingu. Kia e la pisi. Oi, meu me ai. Ai. Sa ole nasa. Maybe ka mo fai fa kala pisi nga. Oi, ka long e foi ia fiu. Nga fai mo fo. Ciao. Malepe. Mai ai foi ka long e la pisi kuku nga malepe. Pe fai mai e fai le whakara pisi AI. E la ki ki lau whakara pisi la kia. Ila lo ever walau whakara pisi o le kia ia e o ai lua mika la mai o whakara Fai pisi. se fa kala pisi em fin kala ngoa mai. Ia mua whaku pe kala pe walau. Ei. Nei, nga ai mai ara ia para vale no. Ko nga me nga ka mai. Foi ka kaso. O whaafita ulia. Ai mese la re to sau la nga oi le o sau le sol. E o te vai a tore na fe ile si company rentoka. Tu ta vale o mala vale. Ai mau wala ki la le mau ile video camera foi le mala vale. Sa orga ka yo so ka vale pe o ye o ngar ka vale. No. La wa e foi ile ai e ale mo wa e ile ngo ile o fa koluanga ia ngos fainga. Ale wa mai lunga I ka fuinga. O le loa ko ke ale ka mele ngoa. Ara so inga muri ara le ke wa ia kuno. Se. La o ka kali ko. Amor ku mai le kiki ala le so inga I ku mai le kiki Wa kire ken. Va pe le ma ko fa ka ku mi fre o ki moria. Ka ko fo inga le ko. O ka ma ku I moa ia makua I. E o mai ale o leo ia. O nofo le so tona I o sau ile ofisa bote o le sultas. Pai o ngā ruenga le wau le stona. Ia. E o le stona ia le ia ma leo po le au. Ia. O sau na I le skoa. Ele I umea ngoi porque a sulu. A kui no ma le ofisa. Ora kuroka kala. Kusa lau ke kakala nga. O kusa ke wharongoa. O lai, o ere kui. Wharongoa, o lai kau kakala le. Ma kua vai so se mea kia rue, kia rako kui. Au ke whanongo, o lai kau kakala o whapea. O nga oi mea, o ka ngaka e alu se mea, ke mga o mi kia rako kui. O ke o sa ke wafu, ala ua ku mai o le lesi ofisa lesi pika. O le kenge. O le kenge, whaid o whaiva pupu, e a fo, e a soa le ako, pa se mea o le, salo po luas ful suiva kausang. O lai kau kakala whaku, o lea, mai. Pa mole ngo sa wesu e mai, ia le lo ia ngo ia a ching.
kulo war fai wa ko ele se lo ia va pe ngai ngal lo ia le lo ile lusi fa mai o so la ku dai dalo alulo ele van ko fa ia nga ko ku ma fe ko o ko sa no arga kale vai se malia ngo sa lo ia le o mo se kupe que pase se pe ia sa si livas o pase se o fa pe ia mangkuala o le fai u manga yo inga le o ai camera ia le pu e falling sa lo avele ko luka la fa kia pa walo si diva ngai ko alulo ku sala le fai a ngalwenga ala makala le fa malamba le poku le o le u lo ku se pe ia fai mai se si ke o ke afo ke pa lumo o le marango ai ma alolo ma ka lumo i ka ka so iluma ile io ke lo nga o le mea lo ke o foi nga o hei a kua halu lo la ko marka o le mea lo ke renga ngi so le nga o lo punga kua i o wana mo ko fanga fa le luan mele e lo ko ila o fiu e vai punga ila o le mea nga lo ke ma sa lo ka punga ila o va ai ko piko le ma ke ki o ai o le mele traffic light le se sa ka a milo so le se fa pio o ki ngora ka le nga punga ku lo na so le o le kengi va ai e le me o ia o official ke ve ko li ka vale dai la loko ya wa o i bengi o ka vale so ko ku ka ulanga ia pia so e le o ko e sa nga le mo so e ka ua yo foi le activate ya la mo ala system ka vale yo vai no nga le fe ala camera officer wa ki ro kwa il ka ngakala sa pe lo fanga no fe se skonga kuli ala se ula ki nga on mo officer Ei, doang ikan macam. O kangor la au. O kangor kikiro kwa wala kamino ngale. O polo kolo mai por mai ko. Ai, no la ko ka mai kau. Sole. Ko ku mai si. al makua ale o le meo ke o foi ka ngi fai a mi o ngi o ka nga kai malolosi Yoi. o le tele o business company le fa sala lau Nga o ruenga. Tau le leia. sala lau ni ave no fai nga ruenga wale manga o e fai nga ruenga au manga o e fai le ko nga so nga kulafo Mga ai mo me mal file mu. sa o le lei mau mo le file mu Me fa ko le a onga. o le singo foanga le se fai pela kala tang manas mo foanga le a kapasi a ia fiafi pega ke alu fo ile le drive through fa ko se ka me o le pick up o le vai ke e kuli anga skula ki ma ka maki fo ia wa ko fa ka mo meu o le language la ka maki so ma fa so o la iki ai man ko la fa inga ruenga nga skula ki o le fa inga me ke vai e fai kuringa fa ka milo le pick up ma fa nga so Ape o wafo ma kuo ka mai ki ngiso. Yo ole a ingar fala au momo. Sa ole iso. E foi la le ka ke fiu a e ka kalongo ku pe ngi ka fala pisi me ora ka ni foi nga a inga mo fo nga ngi ka. Le wa you know it's common sense ka ko e ka ke rote ke ma fai le e foi me ka ke anu ka ke no wa it's a norm foi nga le ke me ele lá pisi vale é a canguia eu vou lá ele fingia ver kulanga you know some from broken families e ni ka miki fa pe eu lá me vai ka fa pe ele eu la fia lá era o senhor ka mais ele me fe pia ele se lo ku fa fa ma por fa nga ele ka miki era um po fe me aí eu acho ele se me aí eu fa ele se eu foi mo meu ka vale foi nga le alu nunga la wala. Sa o so ya imela be responsible. E se o maila e sila la na itama ia le ofiso tulisi le koso ale pi foi le you know manga i kon kalake koso le pi tango la pisi ku ko sa o le nga me foi nga e foi nga o au le tua le toa Palangi foi sa wharanga ruenga mga work together always I won't come make alo. Pay attention to little details, little things like this. Yes. So when we go to the restaurant, make sure you tidy that table. Ele papel, as you found. Eu como pasi me
O mea ngai maka mai Little mission. things. Little Mai things mea lai matters. kia. Yes. Ngai lako foi lungol malai. Count for yar kama i mea ngai fai ngai lungol malai. That little action i kongol malai like contribute to the mea ako. Masa kai pe sa lea kala tang. I mea lai ki fo i e kau kene mangaku mamafa. Yes. Ao ka au kai pe la kalang whaingi kai au. Ang ngafi. Sere mea reo kakua o onga mai a whaingi mea kolosi lea wala. Kolosi lea wala. Le mea la lea o wakumas. Oso lalo le pases. Kolosi lo i rumo le Yeah, pases. ala Anga ele ngafi. e ser pas. O longa kolu aku i kua o le afo i o le kiu. Anga kua le pasi au kafa. O lala e ngā solo lalo le pases. Ai kolosi rumo le pasil ti nā malan tama. Ala e lele aku piki apure nge mako mako ke longa oe. Wa lak kusa o lau vai. E oki ki ngā. Oki maranga kama. Kalu ai lele o ngosai. Se iaru esere pasi. Mea mare rula. E oe. Se longa walo e ser pas kilia. E oe. Se iaru esere pasi. O ngai mea la iki ia. Ia, you know e. As if kua se mi, Ioe. ke se lua mi nguke ke kua ia ru ese pasi ia. Ka kua ngā re waku ka kua kungu. E oe. Ka kua kungu. E Be oe. responsible. A se kar ka kua malo. Ue ke laku wa peo me fai kele mangi a. Ngai maka mai foi ke kausi foi ala a fai foi ala oi mi kon ko ai. E oe. Ke look after fo ya. Ha malo. Ia. Leo tano se mai tatonu leiva nei vai ngole tai au. Manu ia u whaiva, tang ne aso ia manasa, o wea kula o mi o rua ke rua o le World Cup o. Nale wo kaple. Ale riki. Awhi, o topa a. E, ua, o ngā ua. Au are, au iangaranga o le, o topa ia pauro mako tua re a. Ngeranga ua whaisinga, ua angafi. E, Angafi nanga fui me fui ia sunga ia au mua. Fui ia au mua, maiki maka i test nga mako mai travel fa. Ia rengo o wadiwadinga, fui lau polo nga ngafi ia wanu mawhai. So wakau yeire, wakau sau lunga. e le levo lau kofa. E ke kofa ni te, le ai o. Di kof. Ngai di sa kupo ke kof. E, Makau iela, ia wa ui nanu mel malai. ia. Ia so anko ala le umani. So E. anko le o tino. Makua le mai e whaini makai ui le o ale ui le a. So mara, fema. Tari, o wha, kere o kura kura, kere o ka. Pao mai, mai a pa. Ia piki. Sora o e ke o fo, ia. Le ana maki o a, mea tino sore. Kau, ia se kāra kaua le, ia na funga, ti afu le le lima poru, lea. Ia, but, o savadi, o kera, koe kaki savadi e le pe ia sa kāwani. E, ia, manuia nei aso tang ma nasa. Ui a wani yaso, ui a yaso. ka po inga sa moa ma, whaiva. Tau longa po kalama le 685 morning show le nei tai au tau tua nāra saunga le mua le atunu le nei aso ia me se foi o le tūlanga pia na whautua i foi ni se fo mai pai se puni fofonga ia ma tau tua nāla u whangu vai ona o le tūlanga mātu tu o le tau ai le temi nei ma le tūlanga o le pefu ai ua whai upo kalame o le 685 morning show seisi whapoponga tau le ono le tau a tau wha soifoi ia.